U hali sportova Vrnjačka Banja danas je počelo svetsko prvenstvo za kadetkinje u odbojci i trajeće do 13. jula. Ženska kadetska reprezentacija Srbije nalazi se u B grupi, a snagu će odmeriti sa selekcijama Brazila, Argentine, Dominikanske republike, Portorika i kineskog Tajpeha. Naše reprezentativke predvodi prvi trener Ljubomir Galogaža. Mi kao domaćini smo učesnici ovog prvenstva. Imamo veliki zadatak od selektora Terzića i od Saveza da napravimo jedan, ajde kažem, renoviranje malo mlađih kategorija u smislu da vidimo kakav je tu karakter igrača. Ono što ja bacam veliku senku na to da se vidi prvo da se izaberu igračice koje mogu da iznesu velika takmičenja. Mi se zadovoljavamo s nekim domaćim prvenstvom koje je jako, ali pitanje da li to dovoljno za evropski nivo, odnosno sad ovog puta svetski. Imali smo Balkanijadu na kojoj smo uzeli 3. mesto, u principu po rangu i kvalitetu igrača koje smo videli, to je realno. Znači, Bugari su otišli ispred nas dovoljno daleko da ne možemo još uvijek da pariramo njima. Sa ekipom Turske može da se igra, ali mi treba da se preispitamo gde smo trenutno. Ovo svetsko prvenstvo je praktično prvi veliki test za ovu generaciju. Ova generacija će nam sigurno biti i okosnice za naredna juniorska prvenstva, pošto oni preskaču sad 2 godine. Naredna kadetska prvenstva su 2010. i mlađe. Napravili smo neke promene u sistemu rada, tako da očekujem na ovom prvenstvu da se prikaže trenutno stanje odbojkašica na ovom nivou i da, naravno, nama je uvek 1., 2., 3. mesto u opticaju, tako da se ne predajemo. Ljubomir kaže da se devojke dobro slažu, da je atmosfera u selekciji odlična i da je zapravo to bio i cilj. Ono što ja napominjem, to je njihov karakter u odbojkaškom smislu. Znači, to je jako bitno da se naredne generacije ne biraju po visini, težini, dubini, širini, nego da se biraju po kvalitetu karaktera. Znači, mora da bude u reprezentaciji samo ona koja može svaki dan da radi, koja nema, da kažem, neke prepreke u glavi da se nešto konfrontira sa drugaricom i tako dalje. Znači, mi smo to sad uradili praktično. 12 selekcija naredne 2 nedelje u Vrnjačkoj Banji borit će se za plasman u osminu finala, dok će polufinalne utakmice kao i mečevi za medalje biti odigrani u Osijeku. Sve reprezentacije smeštene su u hotelu Fontana, koji je i ovog puta bio na visini zadatka. Fontana će u naredne 2 nedelje biti prava kuća sporta. Tu imamo devojke koje su ovde povodom svetskog prvenstva u odbojci za devojke ispod 19 godina. 12 ekipa je kod nas u hotelu zajedno sa stručnim štabovima i delegacijom iz Odbojkaškog saveza Srbije. Oni su nama uvek dragi gosti, navikli smo jedni na druge i ja bih rekao, vrlo smo spremni da odgovorimo na njihove, kao što se sama rekla, specifične zahteve, jer su ipak u pitanju sportisti. Ovo je jedna multikulturalna grupa, dakle, ekipe su sa svih strana sveta, tako da imaju različite potrebe, ali mi smo se dobro pripremili i ja sam siguran da će njihov boravak ovde biti sjajan, a mečevi adekvatniji njihovim mogućnostima. Svetsko prvenstvo je počelo utakmicom Argentina-Portoriko. Naše kadetkinje pre 45 minuta sastale su se sa kineskim Tajpehom. U četvrtak u 18 časova i 15 minuta snagu će odmeriti sa Dominikanskom republikom. Utakmice možete da pratite uživo na YouTube kanalu FIVB ili u sportskoj hali Vrnjačka Banja.